halor ke jingja shat hermau ki yeng hasnong narwan bala suba bagi dei nong kershan jong ka parti VPP hakani ke jing hermau ka yeng jing kong Christina Shadam kala shapen pat ki yen bat julor bon bha ki yen bat halor kani kabala ja nakalyang ukur tong jong ka parti VPP uba lamsuk langstang ube khun naka 24 sutenga Narwan constituency uba klempoi sha kathong ulapan map lagi nong shong shnong bat ulapan shairu halor ke jingja o lamsuk langstang o kandidat yang ka VPP nagani ka arkoso sutenga Narwan constituency MDC constituency ngapan pau di jing snapsi o kro hadu kata-kata wa chama udah ami jing dia iwa mani wa snapsi yang semet kam o bro wa ka chnong thau da chania ka warot skatu udah cuman kamu sekretari senang yang gini ke senang nyau senang nanti hiju ipor lek kamu het senang pras senang nanti ke tu mana dan rai mana poi hak ni kapali sanksi uang wa dune dau iwarem yang nagani hak ni ke election demi ke jing sanksi demi ke jing cerai no ba ya katu kat ni ki nong yelam senang yang i kamtam yo acting wet senang yang i ulam langstang woman kata acting wet senang yang i pada lagi pada lagi benjat penprai ke ye ko yung kesem ko yung u kaniman ko let's say gitu kinong lek itu let's say lek kita kejing songsit ke kejing snau bitar ke yung ki rai ngacam mo ko wi ta wa penjak borom yang kamu kandidat wa ke parti da chania ko pada ju ipor lek man ko kejing penjak borom ye ke senang ke thau ko maya ke yang ngani te dau wa o khanai ke ni ko bor cha ki pralok prajor waro wa da pendap skhet go da kata jing snau jak buram hado kata kumye de batai kumye de ong wa wat ye ke parti ko da thania yanga wa da e yanga kata ka da jing snau thania da jing snau maya da jing snau em kata ka jing thania wo kit ye kelengkor wo chakri ye ke mlang ka salang lomba kani ka kam ya dekat dagam tem kamu datip lut ki bro ka VPP ke parti ko wa ngade ye khunde kan ke election ko di kai ki pai ba oman ki bro ki wa la de kersan yu nu la man ni ki nong kersan ki wa ti bro ti blai ki workshop ya kata kanong rim yang ko hok yang kecikin tin dekat dagam te ngakwa ngap neliang ngapan map manong waro ki pralok ki prajor ki prasnong ki prathau ki prari ko maya ga yang haklen gari ke sijantia wa usna bhap he o chimna igani ke jingjia ko jian tuimet kam kata ke jingjia ko bom mpoi perkhat ko wa sapsi ya ga imlang ga salang yo la ngayulutia yulutia la mustaman ko wi kam gani ke jingjia mhoi du jia ko hakinu gunu ki thau la khnang wa hoi ti bai ha ka sa ha ka jingye khun hi ha ka jingye le hi kam tam ha ka election em du wi don hi unong job kamu ong i legani ke constituency yang i em isungut ke wiele da kat kam ga an hi da cha go du wi don hi le ne du ko wi don hi nong job to em mai ke thoi ke jing snapsi em mai go dang chibet chipor tan rei ngam poi perkha do ujia hado kat nin hi ko chim ya ka ka an hakti mustam go wile ye kinong sam chnong nga ngani bha na do nisni mas nyo e result nga da pha ai ga warta caki paranong chong chnong lamba ka WhatsApp group da ong ki poi hayung bai nga ne por khat aro jes ni de wan waro kinong kerchan ge nga na gi chnong na do no sutnga no mo pala no mo kumpat na jalaphet na tempia kasu na sakai de wan gi hayung nga da ekble gi pli we kerchan ge nga no do mensen ya kani ke jingi khun election ge nga da kalam le ki da maham le da karpakar pon le ki to ka jingjop ka jingram ka maongon tu em bai ko tahan rei priang ka da kata ke borom bru ke borom blai wale se la da oblai karat hagani ke por pu yubit yubyang nga uman kamu tu MDC tele se pu elat nga tani te daw nga
Takalam hila ya ki ang sabha khamtam ki prasnang ki prathau mhoi upen mi phi kanu kanu ka auri aura apot snang pot thau mo yo sai ka election to dakut ko hinu hinu ki jing dia ki jing ya wadang hitu hini pot election to mun dakut ka election to uman ko kokut dan ke leng ngadu dan hi yuluti awa mesti men ko wi ka chongsuk chongsnga yune bai ko sirta hagan ni snang ko maya ke nga